Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Teala kişini bəxtli iterge tili. Hem bəxtli bulsun di. Bugünkü günde eğer de umumen kişilerin keyiflerini karasak, dinge karata münasebetlerini karasak, Allah ayteler din kirek tügül diler. Allah Teala kirek tügül diler. Çünkü din ol depresif, Allah Teala yavuz, kişilerini gil cazalı, temukka kırta, nindidir eyverlerden tuya, şulay bir rahat lezzetli eyverlerden tuya. Nişle binde ezrekkine arakı yaramasın, ezrekkine kızlar bilen yerige yaramasın, çamasın bilsen azartlı oyunlar nişlep yaramasın dip, kişi şulay fikir yirdi. Şuna göre de dinge kişi büyük tiskeri karaçılar var. Mesela Elon Musk, olayda biz de şuşundan yerden köçeriz Mars'a. 1 milyondan kişini şunda köçermekçi bula. Biz anda yaşayacak biz de yer kanunları bilen tügül. Demek ol yerdagi kanunlarga da, dini kanunlarga da buysунмыйча, Rusça aytsak, zakon доброй воли. Yani kişi ihtiyarlı ravişte özünden özü bir-birsine yaxşı işlerge tiyiş. Bu komünizm bilen biraz şagan bu fikirler. Lakin bunun utopiya ikenin biz indi her başabızda bilemiz. Kişi, muhterem kardeşler, mana şu dünyaga kilgeçtin, elbette rahat, bəxtli yaşarga tili. Rahat, bəxtli yaşamasa, ol şu gayibni Allah'dan, dinden izley başlay. Lakin derisini aytsak, bəxt, şatlık, ya bulmasan da rahat yaşav, ol көп uçrakta kişinin özü bilen beyle. Eğer da ol dinde bəxtsiz bulsa, dinden çıkkandan sonra da ol bəxtli bulmayacak. Eğer de indi ol dinsiz bəxtsiz bulgan iken, dinge kirgenden sonra ol bəxtli bola degen garantiya yok. Lakin bəxt ikinci aybirde ikenin din anlata. Mesela bugünkü günde Müslümanlar dinde bulup da bayı almıyorlar. Ya ki savukmıyorlar. Ya ki ölgen tuğanları Allah'ın kiri kaytmıyor. Kimdir ilen almıyor, kimdir kevge çıkalmıyor. Kimdir dinde bulup da balaları yok. Lakin bu kişiler bəxtsiz degen söz tügül. Din bu kişilerge bəxtinin ikinci aybirde ikenin anlata. Gözlerini açıp jibere. Dinimiz ayta bəxt oldu Allah'ın rizalığı. Deriz tırmış hem Allah'ı Teala vaqada etken cennetti. Şuna göre Müslüman kişisine en birinci çıratta şunu anlarga gerek. Bu dünyada absolut bəxt, rahat yok. Anı Müslüman bulmagan kişi de anlarga tiyiş. Var bir mizgillik rahatlar. Absolut yok. Var bir sen tilegen bütün eybiringe erişe almıyorsun. Bütün işin işle bitire almıyorsun. Mengi yaşaya almıyorsun. Selamet gene bulup bite almıyorsun. Kaygı hasretsiz gene yaşaya almıyorsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de küp eybirlerini, küp kişilerini yoğaltkan. Lakin Müslüman kişisi için ikinci eybirge ihtibar ederge gerek. Anın kungul can haletine, kungul tanışlığına, yüreğinin selamet buluğuna, hem Allah'ı Teala andan riza buluğa ihtibar ederge gerek. Niçin Allah deyip aytam? Bütün kişilerini riza etip bitirip bulmuyor. Sen ışamagan kişiler bir köp bulur. Senin namaz okuganın ışamay, kiyinip yergenin ışamay, sileşken sözün ışamay. Hatta o başka Müslüman kişisine de ışamaska mümkün. Lakin en birincisinden Allah'ı Teala riza bularga tiyiş. Mana şu Allah'ı Teala'nın rizalığına, anın sana qarata bulgan münasebetine ihtibar ederge gerek. Bütün dünya sana düşman bulsa da Allah'ı Teala senden riza bulsa tertip bulacak. Lakin bütün dünya sana dost bulsa da Allah'ı Teala sana düşman bulsa seni bütün dünyada kutkara olmayacak. Şulay bu dünyada hazır din bilen yaşayacak da ol şulay sınavlar bulmuyor degen söz tügül. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı çıkıcılar buldu. Anı tanımaçılar buldu. Üterelge dilevçiler buldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem avurdu. Anı sihirlediler. Anın balaları vefat buldu. Anın hatının Ayşe anabızını radıyallahu anha zinada gayiblediler. Hatta gaybet bıhtandan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem azat bulmadı.
Ахыр чиктә ул вафат булганнан соң да мөселманнар үзара тавышка килеп сугышып беттеләр. Ягъни диндә булгачлан да сынаусыз яши дигән түгел әле сүз. Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: "Ла илаһа илляллаһ" дип әйткәчтен, сез дә сыналмассыз дип уйладыгызмы ди? Юк, сынаулар булачак әлбәттә. Һәм менә бу сынаулар, алар киресенчә безгә әйбәт кенә. Ни өчен әйбәт? Беренчедән, шушы дөньяны артык яратмас өчен. Чөнки кеше рәхәт яши башласа, дөньяга артык кирип китә дә Алланы оныта. Дөньяда авырайып ала икән, кеше Алланы ешрак искә төшерә. Элек бит кеше авызыннан, теленнән Алла сүзе төшмәй иде. Чөнки утырын күтәреп кайтырга кирәк, күмерен юнәтергә кирәк, карын керергә кирәк, мишен ягырга кирәк. Акча юк, кием җитми, салкын, эссе, бөтенесе кул хезмәте, шуңа күрә эй Аллам ярдәм ит, эй Аллам сакла дип кенә кеше яши иде. Бүген тормыш җиңеләйгәч, Алла сүзе онытыла башлады. Тормыш артык рәхәт. Көн үткәнен сизмибез. Чөнки утын ташыйсы юк, җир казыйсы юк. Атналап кына салмыйбыз хәзер көннәрне. Шуңа күрә дөньяның авыр булуы, ниндидер сынаулар белән баруы, ул иманлы кеше өчен начар түгел. Ул аны Аллаһы Тәгалә белән якынлыкта, элемтәдә тотып тора. Икенчедән, сынаулар килсә дә, нинди генә сынаулар булса да, бу тормышта ул безнең дәрәҗәбезне күтәрә. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кешенең дә булыр шундый бер дәрәҗәсе, ләкин аны күтәрергә кирәк кешене. Шул вакытта Аллаһ Тәгалә ул кешегә бер сынау бирер. Шушы сынауны үткәннән соң аның дәрәҗәсе күтәрелер ди. Димәк, Аллаһ Тәгалә безне харап итәргә теләми. Бары тик шушы сынау аркылы үзенә якынайта гына. Бит чыннан да бу дөнья безне кабул итмәгән кебек. Иманлы мөселман кешесен. Кая барсаң да чикләүләр бар кебек. Кая барсаң да ниндидер карашлар бар кебек. Кайбер мөселманнар хәтта күчеп китәләр мөселман илләренә, башка җиргә, монда безгә яшәргә кыен, авыр дип. Әйе, мөселман илендә дә җиңел түгел. Анда барсаң да, анда да үзенең сынаулары булачак. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Без бу дөньяда гел чит булачакбыз ди, гураба. Чит кеше буларбыз без бу дөньяга ди. Дөнья барыбер безне аңлап бетермәячәк. Дөньяга безне кабул итәргә авыр булачак. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Туба лил гураба." Менә шушы дөньяга чит булган кешеләргә туба дигән сүз бу җәннәттәге агачның исеме. Шушы җәннәт агачлары булар ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, диндә булсак та, намазда булсак та, ниндидер сынаулар бар дип, ялмаса тормыш авыр дип, зарланып уфтанырга, кирсенергә кирәкми. Чөнки бу җиңеллекне безгә беркем вәгъдә әйтмәде. Әмма диндә булсак, бу авырлыкларны безгә җиңәргә җиңелрәк була. Кабул итәргә җиңелрәк була. Югалтуларны кабул итәргә җиңелрәк. Фәкыйрлек, байлыкны кабул итәргә җиңелрәк. Җиңелрәк дусларыбыз безне сатсалар, җиңелрәк безнең әти-әниләребез китеп барса да, һәр барсачасы да безгә җиңелрәк кабул ителә, әгәр дә без дин белән яшәсәк. Шул ук вакытта динсез яшәгән кешеләрне дә бәхетле дип, я булмаса рәхәт яшиләр дип уйларга кирәк түгел. Ул гел шулай тоела. Диндә булмасам әйбәтрәк булыр кебек. Кайбер яулык бәйләп йөргән кызлар да кияүгә чыга алмыйм дип яулыкларын салалар. Алай да чыга алмыйлар. Шуның өчен дә ике яктан да карасаң, ул монда бәхет кебек яки тегендә бәхет кебек. Ләкин бәхет ул менә шушы йөрәгеңнең Аллаһы Тәгалә белән булуында һәм калуында. Килер бер көн, бу дөньяда булган бөтен әйбер дә кала. Син калдырасың аны. Аерылып китәсең. Ләкин шушы йөрәк халәтең, ризалыгы Аллаһ Тәгаләнең һәм изге гамәлең үзең белән Аллаһ Тәгалә хузурына бара. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.